Totokana i tavi se roiarto mai Sertaki malakai bua se rau te koani na wongando moni, wongani ua ke kau. Koto me kina nangona ni sa siwitongona lima na tini ka dio na miniti au ni ta ka ni mbula binaka tiko ni ta ka talangani rongo binaka tiko ani na mbio liva ni radio mbulando vata saving ana vano ni sema tiko me kina ke wakao ni sengai sema vo tiko mai ke rete ngā ke rau ni nge wa se tonga ni na nonda vata dona like dona share ke rau talangani ni nge subscribe tiko kina ni to YouTube channel and dua na vivo ke levo ya kena ngarawi tiko ani na nonda programo and vi singa and ka walu ni singa ni vulo kosita yeah vita tonga more than a month ago just a little over a month ka walu ni singa ni vulo kosita ndanga i andro me kena nda sarungoda na i tukutuku waka dirlo loma na kena kama na koro laina mai Maui. Ia, da kila kede sen da sarongo da kede na itala no ni kamoya wakandomo mbula ka lebu sarer sa mai wakalenga kina non rambula senga walenga ni beira kara sa mai mate sarange mai tuya ni irna ndui matabu vale sarange sangati kongo me wakatau doka takitali na non rambula tamani dhaka duana ilako mbalabu yang ana kairo ninda na kaya. Ia, sembera ni senge oitinga ngo indona bula vakadada with tonga ni singa kawalunga ni singa ni wolo se vitambo ya men dua binaka kina na bula ngo senge katin ka ro ni singa ka vida na singa sautiana singa tambo singa bakrombo ka ni bosotiao kanda rongo da kina na une mai Morocco. Wakandomo bula talinga na ninda wakamure tiko na une ya me thoba tiko mengo e rono dolu walunan rau na leo ni vanua wakandeitaki ni sa ramai wakalengai na non rambula o tia se yetunga na wangangara na non ramangara tiko ira na weka ka sange mai tiko talanu ira kara ndakila na ke wakanda wakamure tiko dana kila rawa na wakaloloma lewe era lako dhuruma tiko o ira na leoni vanua mai na koroya mai Morocco ka tukuni na vira mandanga ka sa seanga sarangana vanua merna tukina merna laki tiko kina ke na nda sakila ni ndau ya thana lamba mai viti sena wuluwe na vikawa ya yango me ndage rongodo tiko na kenri tala noa na non tala no tiko mai o eso ka sara mate ra wakandi takanira sa mate na non ra leoni matu vale ndona maramo ya e walu wakandua na nona leoni matu vale era sa me kautani na non rambula dona ka waka dirlo lomo waka sara tiko ni kuana nongo babaro tiko me ngole mai daka e tarai o saranga lulubu waka libu saranga era nongo rongado nge waka samata kenda andra na mataka enda don nga menda waka binu katiko menda waka binu katiko ni soli tiko ni dengo ni mbula e raunin da to yandra talkina na do tal na mataka to redir na no to leo ni matu vale ke wakambe ka tu tiko Amerika si Australia si New Zealand ni to se tiko bate tiko na borborongo to se mbula tiko sombeker vikim do mai viti do si tingor mai viti na weka ratu ani na vi vanua lilio so enda sembula wata tiko ando na ka do menda na wakabini binaka tiko kina na ve mataka ke de sarang baleta ni na veka sa ya tu na nonda burbur na ngonongo split second na riba ngani mata roni sa ali so weekend to roni na kautani na nona mbula indu ai watu ya na nonda tu tos na visinga o mambuta yango na kai bimbikina me toka ko ni na boso wakasama takatingo let's not take each other for granted me toka ko ni waka wale takatal na nona mbula indua bunga na ngona kenda to mandanga o kenda to mandanga tu nonda to leoni matabu vale mandanga e levo na ngona kenda to rau ni to libina katali virna tani senga mandanga ni to waka bini binaka takira tiko mandanga na non to leo ni matabu vale mendando tukuna na vosa e waka yalu binaka takira levo na ngona to sandu dhonr tunga i vale to vosa dhonr tunga virto i vale o tia dangedu laka ni tumba virna tani dangele binaka kina andali vosa kina waka malua ya na kambimbi weekend to mandanga i vale ndondonu mendo to kila tiko to
tabuta na bosa me wakaburea mai na alo vinaka me wakaburea mai na alo ni marau kena alo ni wakabini vinaka that we're happy to be in each other's families, in each other's lives, and dundono me na watiko ana nondo tu ito stose na visinga balata ni ke wakatu raiwa buliti kenda toto sana reida tunga na wakandoma mbula ni mbula ke na vekai so e rauni na yado e na sauriba ni mata e rauni sa andua e kaukina andua e sa mate se mani dua tali kaua wasi e tiko ni kalak ngai balimbula gai rongo mai ni sa musu na wana e tu bina katunga da virai tu da na numa tu ni se bina katuna mbulai kenda tautu senga tu ni kila yana kambeka o bia wasi tiko ya ni na mbimbi ni nonda to waka mbimbi takatiko na nonda to mbulai na visinga kina nonda to waka matu teki kenda to tiko na yalo ni waka vinvinaka me to mbula takatiko na to mbulai na visinga me tiko nga kenda to na yalo ni waka vinvinaka ke waka mandanga enda to vedun rubi tu me oti na me totolo na nonda tondo ya vinaka me ka kosoti ni ndo to dunru tu sa le waka ya utu so ele singa tali kataraba madha kataraba bula kataraba tu se dunru tunga e tu se kota tunga batiki kento na dunru ndo me tu sa dona tikini volta be tu koni tiko me mondau me totolo na nomo ya vinaka me ka kua ni kondo dhunru tu me sa balau tundu tu na ngona balau na nomu dhunru senga ni tukuna tikani na tikini voltambu word for word yan doki la dona tora rau tikuna kau sanga tiko me uase ayani dona ka ngai au tora rao mai na nungu wakarongo the tiko wakamure tiko nei tukutuku mai Morocco ni sa tukuni tiko sa tukuni tiko ira na dauwe bueti ni sa bobo leka sa tiko na ngona me sa li dhava kina na nonra wangarai u ira karase ali tiko ngai dhabuta mo koe na 72 hours ni itaronga ni o koe wakatarongi koe tiko do ki lava dhava ni sa ngona me sa dhengu kina na wangangara ngai tuko no koe na nito na lawa 72 hours na ngone na wakaidhuri tiko ni kina na wangangara mena laki vueti me kina indua se kilai ni se na rao ni nambula tiko indua within 72 hours ni geli sivia na vitu sanga bulu korona ya wea sana wakambeka taki sartik nga ni se mbula tiko koe ka se aka yali tiko sana rire sana matimbeka vatiko ya kau kota sarmai nungu wakasama enandua na kawandu wase tiko ani wakawasama o yana 72-hour kit levo na bonongo Amerika da sami tiko na bono levo ngo bambu tamai Australia talanga New Zealand England na tukina na 72-hour kit na dava sarmanda na 72-hour kit na 72-hour kit o ya na usually it's a bag ndo na kato na knapsack maleta mendo rawa na no motoranga o dola vivi na tiko na loma ni katoya na veka kede sarenga ndrewa indua me na mbula tiko kina na loma ni vitu sanga bulu karuna ya ua baleta tukuni ya na kar sa dhaka tu na kenandau ni na torre vitu sanga bulu karuna ya ua me na gaiadhe ani na veibuke nandua na ngona ni lenga tumbuko so waka ndarida tiko ngoa mai Morocco na une mai Maui na kama ke la ke waka ni sa kama ke denia ke waka li mbula tiko indua na bonombe akana la ke waka tiko kina se sana la ke waka ruru tiko mbea kina se sa li tiko kina rauni na tore tiko waka dhadhai vitu sanga bulu ka ruane a ua tolu na singa menanga iadho ani na vivu ke boa within the 72 hours rawa ni kombula tiko na veka tiko na loma ni kato ya ka toko na tiko ni ana 72-hour kit ke wakao ni na Google taka na 72-hour kit boli taki tu na vivu no iso rawa ni otataka nga online rawa talanga ni boli Walmart boli taki tu Walmart na kato na dona kato ya roni rombula tiko kina na veka ke desar ni toko na tiko na ka ke sara oka kina na kakana na tutubi na wai waka samataka mandea yo na kato vatok ngangona kena livu na livu ni kato ya yo ina loma ni kato ya tiko kina na wai roni mbula kina indua na loma ni vitu sanga bulu karona ya ua na wai na kakana na veka ke sara ngai na ngandraba indua bau ya dhamantanga ngo sa kila na viambaki to era waka bina kataka tiko na pakatangende ni kato se na veka ke sara tiko na loma
ni kato ea. Sambo iadha mandanga e na charger. Tiko e na loma ni kato ea se na battery, se na dhina liba, ngo na dhina liba e koroni wiritha ngā mo charge takina wiritha, e rauni ko charge takina no mo taliboni, ke na veka vau ea. Ke wakao na maninga ndreba, Iana veka ke de tiko kina na wai, e tiko na pakete lalai wango na wai, ka tiko talinga na tablets, na woni kau, se na wini mate mbea karoni ukai. Na wini mate, me kona mbita ka mande dona vanua i ko sali tukina, ngai vuvutu na wai, se ngani rauni o ngunuba, i koroni mbiuta na wini mate ea, me waka sabasabata na wai, me rau kina vi ko ngunuba. Iana veka e so, waka dhadha sarakara tiko e na lomani katongo. Dona kato e roni tiko kina e na iaia, me raumbula kina rau lewe rua. Within 72 hours. Ndo tali na kato li reda tiko na vida na madha sauti e tiko kina na iaia karoni ndo mbula kina lewe wa. Ndo ngana kato li puna abisake on rekinga lako e tiko kede kina na iaia kede na ka kede saranga iadowe na waini mate na plasta na wakandreti tiko kede na loma ni kato aro ni rito mbula kina lewe wa e na loma ni vitu sangabulu karua na iaua. So nangoni ko rongodha kina na vitu sangabulu na 72 hour kit na numa iko a rongodha ni na radio mbula ndo vata ni viva kongeti tiko nangonongo menta saka ko tali waka wele tiko nda lako yani woli ke waka tiko na motoka, ka manda gona ka ki tondo wei tal no taka wakalibu i wale, men dua i tiko i wale, dua talenga nomu 72 hour kit, mbita tu na nomu loma ni motoka, malenta senga tu ni kila, na nonda wei laka ki tu na wei singa, wakatala kine bano ni daka, ke waka wenga rabi tiko mbeka wei mbumbu se wei tutu, dondon talenga, me tiko talenga wei ki mraman roya, dua tu na 72 hour kit, because you just never know, 72 hour kite a rautalanga ni ko kata kina, e na loma ni nomu 72 hour kite ambale tango na kato roni kon rekinga, rautalanga ni ko kata kina na wakami ko photocopy taka kede sara na lave ni nomu laiseni na kamanda na nomu insurance documents na nomu debit card na driver's license na passport na veka ke de vai aro ni ko dakavanga dona ke ni lave ke waka e senga ni tiko na no mutaliboni bele te lebu talanga ngono go iko sar ni bitanga aro ni o tambaka tunga na kai na no mutaliboni save it on your phone do talanga na kaya ka da waka binu bina ka takatu na matangali taliboni sa tu e ngono go ia ke waka e senga e rani ko photocopy taka ke nga o ya bita bina ka tu bita tu e na nomu kato na nomu 72 hour kit backpack. Ndoi vale ndoi bono ni daka. E songa na kala lai me roni na waka rautunga kina, sinra ni doto tukuna na gonongoni, oh ya na kai adu tunga misanea, e sei buruburea, sini na adu wikito. You just never know. We kendo to mandangangu i California, i San Francisco waka bimbi, endo waka bimbi taki tiko we kendo to, e na gonongo na uni, me to waka rauta ki kendo to tiko, e na uni. E rua na veitinani ro wakatarongi tiko o reithirao e na noa. Ro wakatarongi tiko mai, ro li Sarvanua i Morocco. Ro Sarvanua i Morocco, ngai tuku nunga no ro lako ni San Francisco. Ngai kai wakambula i rau ya. Tuku no rau kila ni kiro lako mai San Francisco, ngai mai San Francisco sandu kila i tungo na vanua e rau ni na yadu kina na uni. So they go through drills, na earthquake drills, Me ra wakatoba taka tiko na kai rau ni endondonu mer na dhakaba ke sa mani adu na uni i San Francisco. Iu kila na dhaba, na nonro toro tiko wakambimbi na veka nei wakaro endo lako tiko mai na nonra ndo wakabubuli taka tiko na veka so endo no menda na dhakava e na ngona ni lenga ke sa mani lako me na uni manda veka ento i sanango e la ke wakambula i rau saranga na vanua ro lako tiki na mai Morocco e na nonro la ki ngande tu. So ngana kairo ni na soli waka sama tu veka ento tau ke o ningeli rongoda na 72 hour kit se mani adon na lenga na numa lista le mai ni o arongo de ani na radio mbula do vata do talanga na ka au kilani go do na nungu malu mu levu talanga o ya un sandu kai tiko na veisinga me nda tawana tiko na nonda benisini
nindan reva tiko na motoka na ve singa da lako tiko ngoni sala dondono me to wakatawana tu na nonda tu benisini me sina itu ngai na vingo nai me kakumanda ni sivi ni lele sombu men half tank ve mama baleta kala na vida na bakisahua tito aride tiko vida na dangilamba ya tiko na ve se mirika taleso gera sanga mera lako gesang na kama tale mandanga ko ya i California ke gera sanga mera lako ya ni na tau ni benisini sawa tito na benisini se sa na oso siningo ni sala sa senga mandanga ni raya dhaba na gas station milita non benisini sala ko na kama na vikava ya tau tingana non to benisini na vingo na kede ya koya na tukun timengo ni tau sando kai tikung ba kilavi nak sar tinga koya sorongo na do bondo nga bango na motoka to kango na bondo tunga driven tunga kele ko so no motoka na no ya dona nungu malu lebu ka vakami vakana no miu tikung manda ba te kiawe ni senga ni do ondo vude sata koya na vakata benisini ya Vinaka ni do vei tal no ataka tiko, baleta e rau ni tō wakana numi tu kina, rau ni na tō waka ungeti tiko kina na vei kai so e tū kantondono me tō kawa, tō ka kuni tōru tiko waka mamanta, baleta na ngonongo, anything can happen. Na sau reba ni mata, tōru ni renga bango, sa vesa no burubura, vesa no mbula, se mani tuwi kenta tō eso na mate, se mani ado mai na lenga tumbo koso me waka na une na kama na wikawa o ia, tō senga tūni ki la. Radio Mbula ndo vata sa watonga i ruasanga bulu ka 5 na miniti me ono na kaloko vinaka na sema tiko mai na kawini kua, vea waka mbula tiko yani na sere kataravongo ve kem do ke sarma imbenga do mbula vinaka levani mbose ke rakai ndrombula vinaka na sema tiko mai vakata lakina ve kem do na ratuvuki na resaluaki do tiko ngori mai imbenga ono itaka ni ndo mbula vinaka tiko ono itaka talangani to toka tunan raki mai sanangori ko ve vakambula talitinga ve kem do ke sarna imbenga do tiko boliongo and Bay Area vakambimbi tiko ve SD balinanga sau santo tu takasartinga vakalibo ko na ve kai so member le tikem do membenga waka mbula tikani ve cheme sa peteroni mbula vinaka me ti selan drama sei vinaka wakalevu na sema tiku mai na kavini kua se niloli ratu vinaka na sema tiku mai wakatala kina ve marama tau hikes di Suliana santende ko ni ali mai tau oni taka ni mbula vinaka tiko waka mbula talitingani ve na yamba leaks vinaka wakalevu na sema tiku mai sakaraya kata ni mbula vinaka na isua tokasa vinaka wakalevu na sema tiko mai na vodi nandi auni takani ando mbula vinaka tiko mai sanangori wakatalinga kina ve bani kawale nimbula vinaka takai au lambati wakanuni vinaka talitunga yani wakatalinga kina ve Johnny Kisno vinaka wakalevu ia wakatu na to go bag na 72-hour kit dombol vinaka vuki rafa kanuni vinaka na vukuni waka rau ki na lako wangande au sa nana makitiko ni dorna mai sota na lotu lebu wakambula talitingani ve marama tau kelera na sovi vinaka wakalevu na sema tiko mai San Jose Mara ya kei suva, bula vinaka marama tau, wakanuni vinaka talitungani ve kiomuni, bula vinaka ana lovu luvena, isa, santende, oni taka ni uni bula vinaka tiko, wakatanga kina ve Akeneta Larson, vinaka wakalevu na sema tiko mai marama naita, wakanuni vinaka talitungani ve kiomuni, wakatanga kina ve Mrs. Titelia naitini, ni bula vinaka na sema tiko mai, vinaka na do venga ravi tiko mai, kena radio mbula ndo vata, wakatanga kina ve Katie Mere, ni bula vinaka, Napoleon na Kimbo watisoni koroiwasa nimbula vinaka wakanuni vinaka tikani vi kiamni senga talani ngole davi tikena kemdo ke sarna sema tikongori mai suba unaisi na mbose mbula vinaka yada Alice Ngalo nimbula marama night wakatanga kena vi marama taubu mai Australia mare da lalanga vesi wakanuni vinaka tikani vi kiamni ana batamba nimbula vinaka wakanuni vinaka talitungayani wakatanga kena vi vernaisi lewa ngasau vinaka wakalevu na sema tikumai ne kavini kua wakambula talitungani vesiteri korolala vinaka na sema sartiko mai Catherine Darwin wakanuni vinaka tikani vikimando wakatala kina vi merin de line mbula vinaka mere dama wakanuni vinaka tikoyani vikimni en kavini kua ni sema tikumbeka me vei au wakambula talitungani veseni loli ratu mai tua
tautua. Mai lambasa, dombula vinaka, wakatang lakina venesa nambulu, vinaka wakalevu na sema tiku mai, wakanduni vinaka tiku yani na takadaka na Oceania Gas, mai nonda, wakalele di tiku ngango, na nonda oxygen na medical air, nonda ito kani raduru tiku na CWA misa. Vinaka wakalevu na venga rabi, vikim dono turanga na marama, wakambimbi talitungave litea, heni wono, dombula vinaka, wakambula talitungave tavale, Chese O'Connor, mai Palmerston North, New Zealandi, wakatang lakina ve Ben Sangata, ni bula vinaka Ben, bula vinaka Metusela and Rumase, mai Brisbane, Queensland. Au ni taka ni bula vinaka tiko, and kavini kua, ni sa votonga rusanga bulu kandona miniti, me ono na kalako.
Auna balataka na yadai viti na nugubanua Verara ningito buhani walu auna numa Niwa susuni katumberikina kena beisinga Na baby gominga kilaikina Yasai gura-gura Nano gubanua Nano gubanua Nai bota-bota Solita umanda Mai liusara Nagena sasalu Nakamuata sautudina Na bendelana roka Na beimuda Veiu diwai sana Veito kai tua Hangoroyandina Nano gubanua Era mai peleva na beio dela dau sarabanua Ni sai bure ni aungula terra viva Vei ni unanu kubula-bula na musoni mua Romu ni singa e malolo Ni randau sarapa e randau mosita Nano gubanua Au na maroya Na kena itobo E kilaikina Lola manandina Beika unaki e bensinga Isa viti nongu viti Mokalongata Yava musaroro mayawa Kive ibanua E bura-bura Nano gubanua Isa viti nongu viti Mokalongata Yava musaroro mayawa Kive ibanua E bura-bura
nanogubanua nanogubanua nanogubanua. Boleh binaka ni Matthew, isawa kuskusibe. Isa ni bula binaka, o se vive mandongo kina maulimat. Ele taka kina endona nito bakataka kana lelai. Yo leu kutaka bakatotolo, ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga ora to. Sarara saranga. Go enta so mangana kakana. Esen enta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimad, Valley Marulima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Vetar tarasarani kinanaba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ena kena itugu matalalai. Kombala kena dame. Wakati ringalala, sabsaba kangai waindonu na yangona ena San Bruno kababa. Nababa? Tukun telepoy? Na San Bruno Kavaba, ningali mai ni mai togole manda na ngandi kale busara. Ersama ibuan dina taga katala itaga na mangosa kaya na banga sakit ni bengarabi. Toka sarangan na lomondono di tao na San Bruno. Mula kata na San Bruno Bat Station kaya na rarana wanga bulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Bewaraki. Kendo may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sangay ngole may kimerke. San Bruno Kavaba. Ono tolu seva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singa lebu, kinatinikan doon na koloka na bongi lebu. Isa, medak megabana manakango. Nada ba ya? O sabi laki bakal fom ni daka yo senga ni kilana na medakaba. Ole man lang katakatalangan yo senga tu ni kilana kisida ba na sotaba. Kuni lang ganda betul lo teki sarangan nabi kaki tenggore na radio bulon dua bat. Uy, na program daba. May na bay longan niyo. Rangudin na 5 na koloko na bay kabi ni buwan rumbu ka bay kemendo California. Dini karuna singa lebu ni buwan rumay bay kemendo ibiti. Goy bay to koni kina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and na Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolo Rolima, Sacramento, California. Endo bing karabikin na o Mama Kabisi Bosay Line. Radio Bulon do Vata San Francisco. Mikoti kenda batamay. Senga dina ni kara rawan na daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ya ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na telefoni diwan 21 saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli ena kenangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu, Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni diwan 21 saibarua. Erto ngarabatalangan ikanalay waka suburian ni nanomu yaya. May nanondo to stoa kinanomu mati ni katumba. Au wili kai sotale na itukutuku o le sangara ka tarungi reso ko manitaura sara endua na lave ni endua na bagandinti ka kayadana na itukuni ke matabatudo era to wabola e sona turanga ke na maramanindere akota batakaya na ibugandinindi na eso me toko na nanondo to italano. Nigay nama kamay na toso mingaw na kay City Benny Raturlan and a basing of Bukalu ni 7 na ba and a tini na maniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na maniti. Nama kamay and a radio bulando mata San Francisco. Mikaw ti kenda batamay. Ana radio mbulando vata sa votongo e ono na miniti me ono na kaloko e na ono na kaloko ke ton vital no tiko ni kina ke Gabby Ambaringa ka wakatela kino Master Mikaele Munrelangi na National Director ni Fiji Christian Embassy Jerusalem
mai viti. And buku ngani wakawakarau ke nai lako ka rawakawakarau tiki nango na weka mai nonda wakatelanga kino Gabby Ambaringa kau ndo wakaretaka tiko yani na sasanga tiko ni Radio Mbula ndo wata ke na nonrito i songo me rauni na laki tau wako mai na Wengaravi kau tiko mai wakawole ka weekenda na i talanoa na i tukutuku na i tamba ni weka ke sara na laki wakaidhuritiko and Feast of the Tabernacles rono dolu roa sangawulu ka tolu ka tukuna talitunga anio ya mataininga ona mena wuka tiko kina na wanga wuka na Fiji Airways mai Nandi wakandundu sara ki Jerusalemi kera tona Christian Media Ministry kera na ke tona vital no tiko e na ono na kaloko ke wakai tiko e sana nomini wakatataro so beka na kauni na via kila tiko e na wuku ni lako ya ninge na na maki tiko me kina na sera katarawango ono via wakambula tiko ni kina vei sai da vasinga mula vinaka sai mula vinaka obi bo sei langi wakatanga kina vei chombe mangiti sa andende barava au ni taka ni onro mula vinaka tiko wakatanga kina vei tavalengu atisoni kore wasa mula vinaka Watson mula vinaka na nungu favorite na itala sa rusa toke langi wakatanga kina ve Knox nganga ni lawa esa santende au ni taka ni ondo mula vinaka tiko mai Utah wakatanga kina ve eremasi mbale na taumbu ni wasotiau mbale na taumba ni wasotiau eremasi wakanuni vinaka tiko ani vikio mani na kavini kua wakambula tiko koea vera na ngone ni viti wakai tiko ngo and na vitu sangabulu Kalima Phillips Road and na Grantham Brisbane ni mbula vinaka wakanuni vinaka tiko ani vikio mtoke de sara na ngone viti wakatalanga kina ve vave sikula mbula vinaka sista wakanuni vinaka tiko ani wakambula talitunga vikio mtoke de sara na toke langi kena sokia mai viti Australia New Zealandi Amerika ke England ke Peba no ke ngau ni tiko kena na toke langi waka bula tuka ni veki mundo wala sarusa ne kavini kua wakatelanga kena ve kemdo ke de sara mai vale lebu bula vinaka marika sani ni mai ke timaima waka bula talitunga yani ve veni anambiu koto ni bula vinaka Luisa rambatombato ratula mai waka nuni vinaka tuka ni veki mni ni bula vinaka sistala sani tau yabu bula vinaka Lucia dhokana dhangi waka nuni vinaka tuka yani ve kemdo ke de sara na sema tiko mengori na market levu mai suva au ni taka ni bula vinaka tiko tosa vinaka tiko nambasai na kavini kua wakatela kina ve Emma nandaku vesi ni bula vinaka emosi na ura vinaka wakalevu na sema tiko mai Mills Barbados ni bula vinaka sar tiko mai Sambeto mai Nandi au ni taka ni bula vinaka tiko mai na Jet Town mai Nandi wakatela kina ve Metusela Ndromase ni bula vinaka Ben Sangata vinaka na sema tiko mai na kavini kua litea Heni Vono wakambula tiko yani vena numi tiko koe vi nona tavale o Chese O'Connor mai Palmerston North New Zealandi ke komunike de sar na venga ravi tiko se venga na longa niu ni vili niu tiko kina na singile vuni kua ni bula vinaka
Nimbulu binaka. Mai
Kotoka nei tavi seroia mai wakarotaki ki anta tiko e na vetala noa ka wakarau mi kito na wakaedora tiko ni ngoni sa na rei tiko mai ngori ni kito sa tiko kedero tiko ruru ngoa na turanga rua ka rau nonda wulangi ndo kai tiko. Na kawi venaka ni kua o ke lani o ni sana kilei Kelepi Ambaringa tiko Gabby Ambaringa do kilei talitunga na Gabby Ambaringa matataka tiko mai na Christian Media Ministry ka wakatel ngā kino Pastor Mikaele Munrilangi and the National Director ni Fiji Christian Embassy Jerusalem Fiji Office. Ndrombula venaka na turanga. Bula venaka Gabi. Bula. Totoka. Nda kurumbu itaka nda wakawinu venaka takatinga na technology na ngonongo tu tolu waka dona matani tu tiko kina e na gono ka da waka vinaka ni rauni tos mai sama tiko e na mataka vinaka ni kua veke mundo mai viti se singelewe veke mundo mai viti vi Gabi o kila sanga i lima na kaloko na mataka lilai ni vuke lulu Don't forget. Vinaka o kere monro na wakambula matangavi rakarasema tiko mai veke anda na kavi ni kua sa o ono tongo na kaloko veke to Amerika. Bula venaka veke mnina veke kanilomani ni waronga tiu mai na wata ni venga rabingo wa bula tika ni mai na nonda matani tulomani viti mai nonda na ya ni ngoni turango Jesu Kristo wa bula tika ni na sana tinika wa tulo matani tu vanua dona rau Dios ul kalima na kena veitikina dona rau Dios ul katul na kena vikor wa bula tika ni veke mni na diaspora ni tika ni ngori na kunolomani kwa Amerika kunawale Venaka. Ya, ni bula menaka talagan luwe viti, wa bula tungai ni na matintu loko bato vagarpes na United Arab Emirates. Kalau ngata wale bungon to na matintu ver keta na matintu vagarpe tandola tu wale buna ni mi garra bikera ni mi kalu. Sulitu na ngalala bike mami na bi mo ni mala ke ketu wa mot ni ndo chuna kadi ni kalu bike mami na ni mi tipo na buna. Ni sa bula menaka. Rombula venaka. Venaka ni sarongo de tika na wakambula non ro wakambula tika ni na turanga na ustu tingani ni to vital no ni kua me wakana vital no ke to sa wakaidora tika ni se tika butiko ngona vital no mai na bula sawati na waka ro tiko ki na lako me maleta tiko na Feast of the Tabernacles kar sa waka ro tiko ki na wekanda mai viti ka wakambota ni rto wakaitavi sa tiko ki na wakalevu na walni bolongo na Fiji Christian Embassy Jerusalem na walibola ka wakitavi tiko kin wingaravi tiko kin o Pastor Mikaele Munrilangi na wakawakarongo kau kerea monro nangai wakamatata katok mandanga mai na ngauna dhabasara na lako tiko kina na lako ngo Veira ka senga tiko ni sema tata veira Wambuta na bimbiti kumbeka mai viti na wanga buka ka buka saratuka ni direct flight i Jerusalem ya? Na walewu na wikim ni na wekanda na kaka botra iti na historic charter flight ngo bimbiti gene viti na oti na vitu na wasa kalima na miniti se voti petini kalima na miniti me walu na matagalilai ni singa lotu lewu na ikaruso wala kawalu ni singa ni wula ko September 28th September 7:45 a.m. in the morning yana singa kena ngauna sa nambimbite ni kina namanga buka kana papa tuka ni rotate ni papa na aua mena ya ni ki Hong Kong lai rua na aua na kena wata wai rabandon dombe kana ulangi rangole tuka ni otias kana bimbite tuka ni na tini mama tini na ua tale si tini na ua tolo sobole miniti menanga ya ni ki Jerusalem na voe diwa na miniti me voe tini na miniti me diwa na mbongi ti ngani roso kawal ni September ya na vikai somblata na kena bukaya ni na flight itinerary departing 7:45 a.m. 28th and arriving 10 to 9 8:50 p.m. on the 28th in Israel Ben Gurion Airport. Totoka wakoti. Bidan peka rasa wakandita katuni rasa na lako tiko ni lako lango full flight sarakango sina ikeve se lala tunga so ni dandam.
Nangau nongo e via ruanan rau tiko na pasin dia. E ana numiti ko me bau keto ko te ruanan rau wasanga bulu, te ruanan rau limsanga bulu. E so e mai lutu kosa tale na edandra. E na buku ni so tale na lenga tumbu kosa e mai yado. E mani sala ko ruanan rau. Ruan rau ia medo bana sigini ko ni berasaran tu vital nongo. Era se di ke ti nga meso non rabia ngole. Kito sange baru ko tu lewasar ti nga go sa ti uno tu umbos. Na mata go sama ni meu sama ni kere me dengu tau manda na vital no. Me tu vital no ra na mata go gele style. Na sivia kine ruanan rau. Na era se di ke ti nga na bia ngole. Au klani kelar na tu na turanga mai na United Arab Emirates. Motin tu ko Arab ya. O que andar então que do mato to na wani mga voto si. Dina todoko. Dina todoko. Anggo matangana nungu talo no takatiko ani na ilakolak ngo se na nonto tono mi vital no tiko na kaviniko. E sarvolo vola tali tinga mi viau. Vada be roni lako mi vango I SFO ngai mai buka va. Me didi me buka mai vango I SFO me kito mai vondo ngai lako I Jerusalemi. Ia vango ne ana wani vakavondo tondo ki le tuki no kenda to vinaka na tosana rida sarmandeani so na taro sa vakaruta ki tokongo kena matenga kono via taron ki omni ni kena taltala sen o ke remo ni vakamadala tak mandamai na tukutuku ni kena tau ia wutaki na International Christian Embassy Jerusalem. Tau ia wutaki mando vakadava. Na wale huna. Ana emba ki tini kadhiwa walu sanga bulu. E about le waki na kabineti se na Knesset mai Israeli me sa talau da ki buru tau doko me kila ko buru ni ko Jerusalem na kortambu se na eternal capital ni matanitu ko Israeli na about le wa se cabinet decision and Knesset ya na ngone kamura ki na buru tau doko arangai pakatubu kunru na wekanda mai na Arab nations non rasi vina kata me tukuni ni eternal undivided capital ke Israeli na korturanga for Jerusalem en aloma ni bakatu budunru ya mani kauta kina non rele na United Nations mani ngai bakatu le na United Nations mera dhabuta taudo kona non ra embassy se non ra volleyball matenitu wir keda na bi matenitu kede erratiko mai na korturanga e Jerusalem na ngona en ngone rasa dhabuta kina non ra volleyball ni bi matenitu sangai la ki Tel Aviv karatu kina me dhaba na signi ko tin ka de wol sangul ngai rarawa na Londra lulu na Londra wir na lotu va Kristo erratiko mai Jerusalem en non ra kila na posni kalo ni tukuna tiko ni ko Jerusalem na korotambu ke Israeli se koroturanga ke Israeli era sangai tataranga kina non ratanga and non personal savings karakadi talanga kina non mission organizations na bi songo endo dauti o kina non ra tiko mai Israel sarangai biuta watendo na umay labo karangai taura kina endo na embassy sa lala tok non ragai taura embassy era sangai rente taka karasangai bakaidana me International Christian Embassy Jerusalem kene bale me tuna tiko buru todo que sa dabuta na nonra volleyball ni be matenitu na be matenitu eso que buru o que anda no tuwa Kristo e dando me ndava tok ngana dinanga ni vos ni kalo na nonta bakambauta ni ko Jerusalem e korturanga dinanga ke Israel sama ni duakina na nonta embassy me kila buru todo that Christians have an embassy in Jerusalem called the International Christian Embassy Jerusalem. May tigo kina may tawag na sinikua. Totoka bako ti bina ko bakalebu. Yana kena sangai tigo me bangangado taki na vewekani membaleti Israeli ke viti. Bakambimbi so kar kubuti tu kina na kautamata na wirna chiu watake na Gentiles e wakadam bekaya. Binaka. Me baka na daka ni kalau na daw sa ni kila na bikai so endo daka mana kina kalau sa daka buni ia na kena sama itu ya na International Christian Embassy sanga indo na usu tu ni kena ngarabi na daka ni International Christian Embassy me bari ta kana lolo ni kalau na ku Jesus Kristo weekend na lutu ba Kristo ki veira na chiu na enda kilabi na kani veira na chiu na tuku ni New Testament sena kospeli enda rida kina ni o Chisu e adongai e a senga ni tali taki me do sarna non leva kut beleta tiku na non ra senga tiku ni kila na chiu na
ni prophesy ni kalau birna profita me baleti Yesu Kristo ia enalo mani kanga ya do vira imuri me bakakina na holocaust ba ya do mai chamani ke na do tele ke na vivo mati birna tiu ya da mai Spain ne ya ngona ni Queen Isabella ena bakiti ni kaba bakata vika ke vemo sara bakara gaindo u sianga ni tali teki kenda tiko sera sianga ni trust teki kenda tiko wirna tiu ya na inaki ni International Christian Embassy membuli yang dona vi maliwai and dona dawi kalau sen dona kawa a bridge of peace a bridge of reconciliation mai vi kenda na lo tua Kristo ki virna ciu meroni kilaki na lo mani kalo ka sobara ki mai na ku Yesu Kristo meroni semati kenda kina na kai maten tu tani and the tawa ciu ke irna ciu irna kai Israel yani na kiti to be a source of comfort and love Beba kai toka tigo na Isaiah wasang hul. Comforty my people, says your God. And the source of comfort, say, wuri-wuri ni bagadeng, wuri-wuri ni lolo, maberna chiu, meron ni buli ken na salibyo kan, nang doko matamay, na chiu, kaya na kay matan tutan. Vinaka. Yeah, okay la ni bunga bikenda na Roni na baka dina takanda sari da botu me baka ni waseti kumengori na be baka loloma takile we adu bira na chiwe ya maina nomun rau bikim rau ruru na turanga rua kaukelani na nomun rau vengarabi Roni roka ni baka me sangira tabu ki tiku maina chiu sarangi reida tiku mo ira nandina ni beka ya ado ka sarvi sau merasa baka Roni ukambia ka merasa acknowledge taka that he is our Savior, He is their Savior. Na naman robeng karabi tumanda. Da o kami lima to mena turang mena matin tu ko wat mena de Arab Emirates. Ya binaka. Wong boto ni ya tumatangan do na wa na wale wa kalu ni isimati mo pastami kami ulako. Tu ni tu ver tu na lebih bitira tu ke do sarangan buna lebura no govele le tambaka. Songo para mero ni matata taga ile buna kan ta sini kelatu bota talanga there's a hidden mystery of God ento na ilati ngala sile tikenda tu mena sana kai ba tonga be kan na manda be nguta menda mera de pau marot kino wale ni ro laku no le tiku sarang akina o tambaka o ni bakan deu teke mena tu na rarobia mo bakan deu taga it's a media person o na tingna wale ngon don opportunity sa ramanga no menolai tiku ko kere tu tal talimika ke na voti ko se singatulu me se da kana songo mo saliu saranga ule da ka na biblical sites todo so it gives me the opportunity mo renew so komuna mai so na itu ko wa mo tingin na tarongera na rani makan jawab taga there's always two sides to a story o wa na tirwali wala kaloni ngon dona ngoni sala me na rawa nga ni anu goitabi wa tamatan do wala tu me no bakan jawab taga mo kan jawab taga mai na so nan dina ma ta tumbekan do kila ilu malentir na chiwe dina binaka una o binaka bole ni lakotiko gebi baleta o kenda da me wili kana ivola tambu se ivola tambu ena tikina makawa se na bela lativo enda me wili ka ti umblate so era tonga ena beba ia ena ngau nenda sambulan doni ngo in modern times lakotiko gebi na itu saranga ba media person le tonga ena ratio yalo he captures the essence of the event by the camera na itamba saranga na ratio yalo li tomboko kwa na essence na usutu ni kaina dakango enda nangele wilika enda nangele rongoda enda roli sarabo na bi kai songo na non rampula na chiu nangonongo na buku ni kai sa dakabati ko kenda lutu ba Kristo sanga iboga bunati ko mengai sulebir endo na loma tarota baleta enangone retumbo ta kemekina baleta na bindu indu itake ya to menangone liusar wilikina na nonra asa le mutunggangi sombu maybe hitela era sati vati kenda kina na lutu ba Kristo baleta itela angetu no ko I'm a Christian ya endo na ka ngai kela ba ko ya enangone ersa ba matiki na ba yau na ono na milioni na chiu enangone ni balwe he proclaimed himself as a Christian ngai mbite endo na yalo da virna chiu embletika na lutu wa Kristo that if
Hitler was a Christian, Mhm. then these ones can also betray us and do the same to us. Dina. And they susu tiko mai, sa kami video vira, don't trust the Christians. Mm. Ia nai songo and beauty tika doni kalawa, and the tarana e lona na chiu merakila, o kia dan dalo manira baleta, o koe anga me veso takano da matentu, me na vi kani, Mhm. na iula, na wau, na moto, ke na vi kakawaka, pakabutu-buto eso, and dona chiu na dano Jesu Kristo. Merakila na chiu ya, and do saranga na chiu, may wakabuna nang tavisa, and the satamata vi nakatukina, and nangonongo. Na nong dalo manira, wir na chiu nangonongo, dona ka na nong natutukuna, you Ephesians are just a different people. We like your love, we like your smile, we like your heart. Mhm. Indo na kahit ko wika na ito ke. Mhm. O sa nga dito ko nito, ngona na luto nga, kaya hu may Jerusalem. Ala ko ni chutia, Samaria, lea do sar na yale ala ke burubura, ke Mhm. may luto kina. Ke mindo wika ni kani, Mhm. entavo na ula, na iwaw na moto, may otsi na wika ni kani, na buko sar nga ni doni tukutuku, ela ko may bikim ni na chiu. Sa nga do ba ko na may visa na nonaray. Mhm. Sa nga do randa wasya kina na lolo may Jesu Kristo. Nangonongo sa dari sa ating bubisaw ti ko na loman rin na chiu, meron kay kila that possibly the only friends that they have are real Christians who know the Bible and who love the Word of God and who support them in these end times. Totoka. Venaka pakalevu. Ia nangoni sala dava suti manda, e sabu ki tiki no viti ki na State of Israel, wakambimbi na tambana ni vulika, technology, national security ki na sotali. Binaka. Meron yun kay sila po na anong dato turang ato na matinto ko kay arpe. Obiat ko na nga nangaw na saram nangango at usangay bukas sarangay Israel elewetin katol na dorbo ng manela may nanon da matinto viti may nabiyasan. Rabuliti ko may nabuso. Ang wala niya nabula sawot tinaturang ang mata sa nembes da kay Israel malay pakatokotaka na vitala no memblatira to mani dakakin endo na kanapata ni Bobini Binaka ni samba ki yut sabul kali mo Israeli ya sanga may tukuni talanga kinan ni Sande nanon to nang wala letin katul non tadaro ngonele tabangone era sa tiko saranga go may Jerusalem era tiko may Israeli na bi kibbutz eso era buliti wana tambani agriculture na nabuli ko etini nabula sana tiki-tiko nindo nabuli sana lako tiunga ena pita bango na medo ni sa rusyang bangani nang gaido batan kena bi dindinat ya san tabo tu endo na bi dindinat mena toso tiunga mera randu bulikin pero na dadurbo kena ngole na tabani agriculture san dua ya kini karua endo na kay ngandrevitiko na kena pakatokotaki na bi kaso memalatan nondangele resource management in terms of land. Dona tikina ya o Israeli kenta sakila tumbu na bunitaina tumbu na bika weso mena bunua sandrabu isinga kambini kina na watu anga itaka kina drip irrigation ya ibiti manda sora bunua enta sasiang sartungani viatea insado tuntunga rondangasi gole na bunua watu na bunua katakata siang niana then dua mereka nanggung salango nonton saya matiko and kalau mani modern technology era hotel mereka ni banget kena drip irrigation go kena esa sebagai kata-kata kena singa rabu singa sona kena bi ngeleso kali mana kena bi wat then dua mereka kena nanggung salango tapi lami kena drip irrigation merabuli kena werna nonton mereka kena na agricultural innovation through drip irrigation sangga itu kali nabi tambahan ni bisnis eso anak kena sona trade na sona kare bina kata may bit so tala na kada bina kata may bir tiyo talaga na kinabanga tayo na way tui may desalination plants kinabi kataleso so na tikin na ukila niya ron ibang tayo sa kinabali una nong tanggele kinong agriculture meron ni sustainable kinong economy through agricultural management and sustainable practices tambe ko niray kaya Totoka na tala wana tarwa lang ni national security dari na history ki Israeli ki tumanda ki na Europea na 2012 wa ngole wati ki ratu ina ki kumbambola ki to ngole Iran na pagakina na ngona sa kauten me ki no viti me na Commonwealth sangai lewe no viti na non-aligned movement na bi mateng tu sa singchu na Commonwealth ngole kya gai undoni sartungan singyo senbangai mata waru na kena nona bagamati
au koe na scientist rongo le mtundu me Iran. So gai singe manga ni rua penetrate ngai ni rua ngana Mozart le daga kaya kamu suka saranga kina na ndo tutos we. Au mo tendo na chikina ya na chikina bimbi na rani na sama binakatiko kina rotona na ndo ex-military personnel maybe na strength na wisdom itu wana matin tu Israeli. O kita manda na matin tu na security apparatus kere in terms of communication. Dan doang na matin tu provide tangan matin tu Israeli. Dan gaya de kina ya balta na fingerprints ni kalau na muna sa teti kina na tamata teti kina na veigu ke. Isan rawan tu nyaba lagi. I think in that concept. Larai tu na ka umandanga via lagu tingon tu na dino le buitu bikan tu na bandua le buitu biau. Na nona wantar magatu o kona Fiji's head ni prun mai New York Peter Thompson na Shaul ni Palestine na ngona roto sa thong ka kena no matin to bichi matin to Israel na ngoni UN Security Council ya na matan gali daga ba usawa na wale min sa duru na matin to bongo na kotel stal mai na kera Risto ta kena non da biwa kane. So to me this is a pilgrimage, restoration, a pilgrimage of reconnecting. So to know one nungu promotion, the Fijians are flying back to the roots of their biblical faith. It's planted in the state of Israel and also in the city of Jerusalem. So ngondo na wewe kan winaka ngondo ni mentawa ngatak. Pero wambo to tal mika ngosa kena mbaki ngosa kena ngona. O kenda to saranga na tikongo, kamura la tingo na keni tutu. Antara ni potira batamai na luwe viti, luwe Pacific. Menta pa na matalis, na bonwa, atayo mai kena na to ni ko. Nena todoko makoti. Na runan doloro sa ulkatol, the Feast of Tabernacles, e bakamboti tigongo ni senge kiana songo levundundua. O kira manda mon roba kamadala taka sena dabsoti sa itubo tiko, dabsoti sa nomdo itubo na doni bengarabi. Ngo me bakana na wili ni leoni lotu bakaristo er sa bakandi taka tiko mersa na ngole me biti bakan robi bakarita tiko me tal ni ronan rawe na otimbeka ngo sana kai toso da kembeka kena ronan raw limu sa vulumbeka se vidan raw sana numatiko yo obia taronga ni se dava manda dava ronan numatiki na wili why 250 se 240 koya kena ngoni sala dambeka na bakalele tiko me kena de tuba ni songo na bekame baleta na nonda Fiji Embassy vo mai Jerusalemi. Wakatanga kena na trade show and ka tini ni singa ni buloko toba kena ai tuku matela le tali sondo sana numatiko na ISJ Fiji office mer na bulango di tuku me kena na lubi viti karasiama tuku mai kena radio bulando vaten na gono vinakongo. Vina wale buna, vina wale bikin mitalangan na parorong ti kumai. Talita kina vital no batala kina na taro ngonongo embue sarati ngana ya lo eviti ngonongo. Na uo mandangani boka pondo, eso sa gay last minute loan taliti ngo, so sa may kere ngara ko mama so misal lako ngana edan. Dini kito sa via songota. But sa tu nati mo Fiji Airways wat kito na mata mo Israel. Sa songo minalis kito via vet taka keda na eda munikede. Ni ko sa laka miso na kere. Bago tu ni kinando wawa manda, usar lako manda na zoom go o tina zoom to kemi mbose tali we kemi na biokani na mbueni yalo sala ko tingo so sa mai wewe tu ngus so bo me usa kila makawa bala pa nang bagila ko mai o sa mentigo na bagila ko mai ni Google tanga na tignisi nga ni fish na bagila ko mai ni taka te kemi do tali na chat na la ko tali na bagila ko mai yan ngonongo na buna saranga kwa manina numiti nga kina meron ng rowa sa ngabul kaya maniliw sa ralim sa ngabul plataya saranga na capacity nga ni A350 kwa nanumiti kumibikaw siyang talingaro ni Sivia kaya may A350 iwata ka na wangabuga kwa itong berberto may arape siyang eron ni liman raw saranga na capacity ni A350 plataya ito talaga na business class seats pero mandangan na economy sana ya sartok nga ikya na bikay sa mga ko na economy class seats wala katongan nito na runan raw tul sa ngabul. Iyan nila lako ni ado ni kerusul kawalu. Sa kerusul ka diyo saranga na kinaya kabi may na batini way may kalili sa tigukin na songo ni ko na kanabata ni vale tambanikaw sen na solebu ni vale bagadeba. Na Feast of Tabernacles, Feast of Booths,
Feast of Shelters na kena dana babalangi. Terus bulka viwa gain dolla basarang na songoni ena batini we mekalili COVID ni sana puna utiukina na italtala manasa kulihus. Awasa bolo-bolo ti wana turang na komanda ke viti kera itu kina kera rambo siru so mai na turang na italtala mai golan but kera na matay baluganga rira sanding itaki merbo mai veto manitu dau ti telangani na non resere erdo mai langa serikina na sotia erdo kalawata mai mermai soleu ka mai tomani kenda yang gona ilako lebu duan mena matin tu viti me lako nan dua kana ngauna dua kana wanga buka rekele bateni nan dua kana ngauna me ronan rawian sambera bondu ne ga doya enan dua kana ngauna ene tugu ke viti mena ngauna era butu bono mai kine viti ratukanda uno da verla mai kina mai tanganika se mai ve sambera bakan duniado me ada na sigini ko tali tati kina lako tiko kebi inangai kaptono ko ena mona libo kene ritual lalo na ilako ngo ni saundu tu yani non da gabuka ena sahabat rokele ena puno lo mani Israel go endona reibu tu wari saranga ena lalan mai Jerusalem ena ronon dulu tin kabitu awari ni sakele tiko mai non da gabuka ugai sanga ni gabuka eu sama ni tata tonga bagsawot bunawot yo tala manas kulibuso kay tuno ko ni bitabe ko na kalo ya dondo no me la ko ni dona chata me viti na baki rono ndolo rosa ul katol sa ko saranga sa de ni ko saranga sa la ko o na ka vale bona kalo no lo mana tio no te bono lo mani viti tio na kani se ma beka botar matento Israel Sabang ko na kinairay. Rala ko talaga may na diaspora may Amerika, na diaspora may England, diaspora may Australia, diaspora may New Zealand, diaspora may Cook Islands, diaspora may Samoa, may Tonga. Kaya nabito man ito, and darlay sota ken, inapuno lang man Israel. Pabili kinabali mo mga nakalaw. Doon on the Fiji Day, doon na trade fair, doon na show, awareness, na may tabi yung kina. Kaya namin nakatinga, may kilaw buru-buru to ako nito na matintu sumin dilele ko. Kaya mapi kay buru-buru na lala kay buru-buru na zandar may kinasik. Kaya tiko toko ni Israelitiko, may atama na rusa kay buru-buru. Pagbil na kinabali mo na. Totoka bakoti. Donungu taro e tekubu bakadava ndina nionia tukunda nia ubuno tako taltala kulibuso. Au tia sange mai tekubu bakadava kasange mai rawa kina me ndua saranga na wagabuka me chata taki wango. Batani singi matini ngonai? Ronandolo tin kabitu, reda na rebotia na Wailing Wall. Ronandolo Rosawul Karua. Bosa na kalubi taltala manasa ni nandua na chata. Rodho ko batakina. Tulis may viti sa kay tawran do na wanggabuko na italtala limbito to na maten no nandesi me way tu na to ko buah me masulakat ti na kanayat utok ngay bali sa masulakat to nga la ko ni do na turanga Michael Mausio wat kenan do na to kanila tak o sala Mausio o sala Brown ro mole be ni talatala ro kerek ke bakaro ni do na nito vitala no manikade mani talatala ke tundambe usagi kilaki na ni rong garabati ko na bola na Pacific Voyager runi law ro kani ko kito tini boss na no ro office man bagsawti ko na bulo November to manim boss sa mani magalaki na ni round indo na chata engol ro do ta chata serang ro na bito kani ko na ngona ni COVID sa bawti na chata ro sa ka sa mani autarungi ko ay Michael Abi kami ni man then doon na naman siya makinabuno o Israel. Ngay tuno ko sir, my mother is a Russian Jew. Her name is Babette Rubeski. This trip is for me finding my roots. Yang one ni Rotuma, matinana Russian Jew. Babette Rubeski. Totoka. Sama ni nakataki, mana bulan November na bagsawit. Nakinasangay. Market itaki, birara somaraw no deposit ni tulan raw ng dollar. Lako na kinabitalan no coconut wireless grapevine online. Lako kaya ka na kinabisa kata iso. Maniado may kinamesa kaya daw ito na sige ni kuha. Iso sa rawuan tiyo nga ni pakapontong ko.
Totoa ka wakaoti. E me wakani o goe lako liu tondu tiko na kena wala tukutuku. Me rambito mai na nonta panua na buku ni songo na Feast of Tabernacles. Rao ni ndaka ni lako goe wakanga ni duan beka na kena bosa babalangi me duan Tourism Promotion Delegation kena State of Israel. Me wakanga ni rasana matataki kenda tiko mai na wakanda mai nonda. Wakadhawa tumbeka na nonda tuwi toko ni na nonda tu matanitu wakovata. Sen People's Coalition Government. E ni lako go. Pinakawa lew na taro may lako ngo abito ko niya lako sarang may nabol may ulunda natura na prime minister wat kena na ibuki na DPM nga boka kaya monatak na kena bagotilewa endo na coalition agreement na nonda embassy at Jerusalem to nabito ko ni binakaro ka na turang na prime minister ki turang DPM nga boka tigo na nonro ubosat to gobyerno potelo eda que me nanumitik at chatong ko maniado kina na bakaiyo na Fiji Airways ngole tali tunga sa bagatong data kini na ngole tigo na turanga deputy prime minister nga boka na buku na ya do na bito ko ni liw sartum na bateni minister talanga ni Sarabanua na tourism kina tamban ni bibukayaki na civil aviation okla ni asar nga sa iba ritek sa tunga ni bito ko ni matin tu ko batang ko na coalition government pamina kinabali bo wana PEP pamina kinabali bo wana Sodelpa pamina tala kinabali bo NFP bulata ni era na kilabat ke reti kana ya namu ni lako ko da bito ko ni sa da pa binasara kinabali bo wana Totoka wakoeti. E ke tondo wakamuria taka na nomdo i tukutuku e sona e na bola mata ka duendia na katale na kena wangang kada te kitunga na mbula ni masu. Ka lewon ngona beka ke tondo redi kemdo tiko na lama nimbai ni palimendi. E suva ka sakirima ni na via wakarara mata ke manda na tiki noia. Naka. Nambongi. Kero ngole pa biotini kena ne rule mo to tangani ketole toko mena seawall mena seste tin karo na kalo ketole masuk pa bilubeni terus angga indrai pa mai bare mena sese badile toka tale na matangani parliament beki mami na masuk ketiu kia sono ngau na ki mami ronle tini karua mai na tini kandua na matalut sono ngau ki mami le tini kawalu mai na tini kalima na matalut wa Kristo e watu ya kima misare de dona bibo ka ko taki ng dua wata ni bi matalut wiki mami kede na masu tiko iki kima mi masu laga tiko na yato na loma ni kalo na loma ni matin tuko biti me baka yato tiko na loma na may loma lai e usu tu sarangani la Kongo kena dili tiko na matin itu na nonda masu wata wiki mami na tiko biti ki kemni na tiko na biasa bura nonda masu wata kede ya beketo na tiko ibiti mo na kamina ni keto mo tokon ni saranga na nonda parliament meron ni keto baka ton data ka saranga and nabukunda to we stand on behalf of the whole Fijian diaspora and Fiji as a nation meketo li mata na ta to kana bukunda to ko meketo li to ka meketo tu kito kana mas meketo kereto ka turang ni na no mibiti ni na no mana kawi to ke ni na no mir na bulangi ni na no mir ka na kautamat era wili to baka lew ni bonua ibiti ni na no mi kema mitodo kena lotu wa Kristo kena gel kena umatamata we ka somleti bitini nano hotelo ana lo ni parliament ngo we dambe baka andua maybe turanga na posa baka andua elo mana speaker kabatala kina bira ke alio ni cabinet era tu na lo ni parliament ke mi komuta ke no ridam dambe non mata bu bale non ndui function ya andu ke mi kereti ko wase vai na kini punita baka to data kinga na lewa so bani kalau wil talaga kin na ilako lakong go Jerusalem kima mi sari lati ko na lo mani mami masu biya umanta endo na tingin ni bolota ngai rika tiko mai sa ba vida oya na lakoya ni wase lima tikinen dua lakoya ni wase walu tikinen dua lakoya ni wase walu tikinen Rostambul lakoya ni wase diwa tikinen dua endo ngana ka er tu kuna kedeti let my people go ya ese katalingo baka me wenji me undingi na bola tabu dava
Ni ngono kere kena turanga undala mana bola tambu go. Tigi bola tambu satu ya urubang tagi indo tental ni bola tambu. Kere bola turang me bos pe ni ndola. Dua jangan tigi bola tambu lawan tigi. Mani bahasa mana bola tambu da bo ubang tak. Satu na tigo na bos ni kalau let my people go. Ke membela na zabu kalau na ibitingo tiki tigo ni nona tigo na kalau endona itu tuku. Me rongoda buro todo. Wilkino kena kawito ke Israeli. Ni dona ila kola kongo enan tolava en duana katumba kinan duana kai semberinda kila Totoka. ena gay barita kana kalun ena ronda bakanda sige matoka yana kalunga ena gay barita Venaka vali sombeca na luveviti tingo Amerika avakauni avakarita tingo mengor na diaspora Australia New Zealand ke na ve matani tutaliso era sa tiko talenga sera tiki tali tinga ni Feast of Tabernacles en Bakiongo sombeca na kamera na vakaruta kira ni kina dambeca na nomuni vakasala veira ena vukuni nonra vakaruta li tinga yani binaka bagale bu nantona taro binaka ngori ena buku ni bawa rau ke bakair na kilati ni rabai tapi tekira ena kaka bato na Jerusalem march ya ndo bakate kadib talan kina march of witness ena lomo ni march ya ndo lewer ndo vie kila una chiwer ndo lomo ba matu bali mera mai sarabi ki mamni kem sama march itu me ke mami tugu tu ne mami lomanira we love you Israel we are here to support you you are not alone ndo era ndo lulu sono ngol sara menangon lalai ke mengendo ko tu ni sona kwila ke karto mai Israeli orto mai Australia ke kasi ano to kwila ni viti ko tu mai sona kwila la ni Australia ndino mata tagi viti ko mata takatal tu na matentu sale ti ko kinangore sona kwila la ni Amerika sona kabaya so be kana na pakete loli lele mege waswas balalai so be kana kabaya na ngona ni machi na lomani iwaitavi nong tando ngole ni kina garden tomb na singaya ke tando bula kina rindo na swati bula dandara sendo na bula shirt bula na bini bula na the white the white na ngona ni ndola ni songon ni karuso bulu kadiwa ke na roll call of the nations na matay ni okotoba tando ndara kina bula we wear our national bula sendo na kalabatan de biandarayani kalabata mai Amerika, se kalabata mai Australia, se dona bula, anda undar, ena bengono ya, Totoka. Bati ko na bi kai so na kami na numati. Ke kai endara kila ni do tu talga so ngau na do via kana kina on the side. No pack to kai na noodle packs, dry groceries, and so on the check-in luggage. Meron ni so ngau na ni okenda. Kaya kani binakati kim na kombiskete ti kayani na sotal na kam na do ngunuti da tarakoro da vitalan no ketchup Totoka dry rations noodles Fiji biscuit so na kabaya isin ke pabela ni kana ka tu me kia tele na buna ni kaka Kento binakatanga na kento toka kana comfort foods rando kaya Iya, vinaka umatanga orang wada tiko na nomon roi waka madal na turang dona kana nungu sava ko ngeti tingo me usangana nungu ngume ambaki lako mai dua talangana nito lako ni Amerika totoka wakoti o tarma ngona kenbal malango sa gitekabu ni chartered trip kona lako ngo nomon roi na turanga esana vati ko ngona biambaki sana bakakin tiki-tiko ni neto vital no ke Fiji Airways ke Pacific Voyager me kito ka kunivanga te kirto nga as a one off may oti tu yan ye blatan ilaw la para biala ka tu nga biyan bag sama ni kito na buda lo mani mada ngo kena mada la kumai me kito sabakan tambera kin and on agreement of a 5-year charter plan totoka mateni lima na baki o tiang gelo retale me dona SWOT analysis atau to buli mai kina total na tos meron ni generate ka toka en dona tourism market sana ron itege butan dol dina sala ko sarti kono toka buka me sakele sarti nga ni siril dina totoka sana pa sarta nga ya totoka vakoti kena ikuringa ni sotia we dava awana no busa dava no narai na turang mai ya awang mata putala ni na kenan dolong gono chan play kenan na dola betal na bika tumbe soe
Pamibi berna ve matentu eso rasema tu me ve Israeli. Karena ratalangan yang navengan di maybe ini saya juga andona route. Pamibi mana sana mana Middle East. So it creates a lot of opportunities for growth and development. Baik yang itu na kunoli. Dina todo ko. Vina ka bali kim rona turanga kene kuringa pasta mika na vi songule lebu ke de bango en do na tikina bimbi tondo ya na kena katoni me baka ni vakarita ka tiko ya vaka rotaki ka marro italitunga na keni tukutuku na buku ni vi tambangau na ka satu me kiliu ke tu torarau ni ndo sa semati gabitiko da vaga vina vinaka ni sama itiko rango en na ISJ Fiji office mi sama Nomundo Communications Director tiko na buku ni kena liutaki ka ngarabi na tambana ni media and the Feast of Tabernacles ni ambakyongo ronon dolu rosanga vulkatolu ka sandu talingana sa sanga ke to sabi to ko ni to ni kina na tambani vengarabi ngo na radio bulando vata o katalitunga kino misistitilia ni tini o ya na nonra surretiti ko na lubibiti Amerika mer tete baki na ken sangai me bolia ni sona yaya ni vitamba se na video production equipment ko ya dambeka na no muni rai dambeka ro ni vakarita kana tikinoya Binaka babu ni binaka wale ni ko daga mena tikinango kila ke baka anda pos babalangi. A great equipment captures great essences of events. Go dona lawan din era lo muni media go great equipment capture great essences of great events ke baka na tikina wanong go kambibi kina vira ke nando wali tuku si rando katona na metiko na bikasar nganiti rako me taura na uma tau doko ni kato doko ato o bobi na kina bole ni dongo sa bo butu bina toka as a cameraman o gebi Amerika rosarangan na ni tiko ko me mai katona na historic occasion go au sa madala tikina nungu brief ti wana maramambal na rutin riketi na nonra ataka donon radina na mata sauti era abina katanga na brief mani itu sa vital no sarti this is a very interesting trip because we have a great cameraman who will capture the essence of the feast and even the arrival of our plane. Ubabli bina kinabali vikimni kana titi bagitiko kina boli na equipment se vito konitiko bigebi na nona ngole sa sulta lang mena bibondon we mena wala bola ni ICEJ Jerusalem headquarters and no sulu mena bibondon me accredita ke gebi to have full access to all the feast venues. Me tambaka kede na kai na kate me tambaka. Me listen me viti daka na kena documentary. Me ngai kamura ki na salababa ni TV stations. Era to kongoi viti. Kena vivu no telenga eto kena gorbi na diaspora me babalai. Vinaka vakalebu. Dena vinaka peka oroni keri gebi keroni na vaka madala tunga na buku ni bika sa ni satu wana tiko me baleta na ilako lakongo. Na boleh muna Uwa bina talawale wana kalau na bulna tal mika tal manasai. Kau kain tambi cinggo usah retire. I retired in 1977. Uwa madala tigo bir na 1980 mai. But from 1987 to 2010, pako tio na kalau na ros na kali mana matin tu na sai work. Au vengarai bi mata keto na information keto anda Prime Minister's office. Vitu na Prime Minister so vengarai be tigo me berat mar. Me ada bemba ni barang. Andona go eu matei talanga ni cameraman aquela sebuta que na TV vi na October 1991 kimla na go indinu sini wa da puli tol da que diploma se degree au motanga ni sulebe na kalo na go nangona sa o dingo makina na non robin bolai na turani kalo tal manasa ki tal mika au ke lati ko na responsibility ti ko au gai Aurani tunga, aurani boliangan gue ya kerawa. Iyo, nakakira will be all about me when the credit. Bando china la, lo doche kena credits. Aku sangat maturang. Open agak terlalu vivit. Merati tiba. Kira sudah mendengar endoran dol na US. As long as their names are on the list. Aku lebih bertanya kanggo nabo tigo me Amerika. Do sudah mendengar $1 US. Viau. Because ati tiba kena la holango. Pada sawo semata. Nakena le bagarau tegeli tuku nakena marroi nakena katuni nakena kamuraki. TV di kota biasa buru-buru. Ausingai lako rona kambadi. Wabena vale misisa titile na itini kero tonan tokani vulio ti ratskuna. Kaba mi mitala bekem ro una ke tupe.
namun ro within gomi na tawale mo ro within gomi no sa tiki tiki ba admin na no to Facebook page na kena sangai me boli na ya iyo na ya is na kena total kaya chiko it's about 3,500 US converting it's almost 14,000 udah tulis ngaw tal bika the more quality the better because why it's for God's work it may be a one off thing but na tuku go na tu na dono man balawe tina o tulis dono ngone ni una vera kata me olako sana produce the gochi na limaro itu dono one documentary vera to na Ministry of Information and the National Archives of Fiji blatango indo na isebu in on the shema in on the roots of our biblical faith tina o ngana pero sa mga mastal chicken na ko sana kito na numutsi ko may 20th September sa tengo na sende nga na titebe kinga sa TV kare mai kina ko sarangam sana hul kina ya yang lenggarem kina na time ko ba na bali na no tu vivando ni na ICJ de Jerusalem be Miss Ellie Blake na kana sol na rights na pamili na vito sa kana long ni airport la civil aviation authority tu na kana policy in terms of security. Oto sa sule kede mai na vivando ni me garawan kana tavi. O na tanga bali bi tala mikro ma television ko amol kare o mas lokat ko me do chuna no guisa me ala ko me vici. Mata me ko na dana chuna va television na continuity me tambak kede chuma na ka mai vici lo me nga buka. Kana rakana announcement this is an inaugural trip to the state of Israel. Me na katoli kede chuma na so Hong Kong. Katoner tu sa subu may atong gisubo may usa tuira o na wala vital tala mika ni sana vito manich kumevia o tai o irami matare bola junior totoka mai dau tata kerong ge vikele chungan singa sa ochi mo kiro form bote ke irami na tamana na 1976 mai rat school ai kito ke ndo lala go ya irami o serius na tuku o tala aku bula ono relala kita ngo raketa na to group na 1976 mera tukunai yo na tu bali bona kalau melatani tantola bati ko ngoni salongo sa bitu ko ker tungani wekem ni tite wekem mai melatan ko to ne la ko pinaka la ko ka no bagano ni mitu ke na nada ni antu to pero rai da mai no ni kawan yo ke ni ave se mai na bugu ni pilgrimage levo to ndo na mando no lo mai de biti ina nonda isema boga tambo in the state of Israel. Totoka wakoti visuri titunga ya ni rongo titunga na nonda kerkere waka mamastali tunga ni na radio mbulando bata se woti kongo vida na singa vida saramanda na songo do ya ve ni na krosa ulka walu krosa ulka dio ni singa sa teka vusaranga kina na singa vida ya te une krosa ulka diwa mengai woti bando ne kaono ni okotopa ndau vitu tiko na singa me da wen le kawal ni singa na kanabata ni wale tabanika usena sole ni wale whatever it's a 7-day going on 8-day event according to scripture ndau tiko na una unisoro wasero sobul katolwe na reda kin because am na sole ni wale tabanika 8 days ngai ndau tiko ni singa ngai ndau meketa kikina na na iwola vivingi se na scroll se na bosa ni kalo na ika walu ni singa do dana tiko na sim card tora na hoshiana raba sim card tora ya na singa ngendo mekata kina bosa ni kalo meramado ta na chiu ni sa mai dava na kana wili tiko na lomni dona baki sa bro tengu tale dona da bikalo mer sa badi wili katal na wili tiko over one whole year the whole scriptures from 1 year to 1 year the end from the beginning to the end they read the scripture singa ya sange do make takin endo wuli kina na wai it's the day of stirring the waters ya na singa kwa was kino tisu ngetu no kwa if anyone is thirsty let him come to me and drink and from his belly will flow rivers of living waters ya na singa saranga kina do wuli baki kina na wai na sim katora Totoka wako iti ndona ka yo mandanga wakate kia ndona ka na nungu wako ngeti tiko dua mi wili katalimanda na ibola tamuro wasia tiko mengori na wuna unisoro au wambote ke wakambe ka wala ko tiko ni lako lakungo au na sanga mandanga mi wili ka mera ni mbuto binaka toka yani na vida na ka ni ber ni unge ngole yani wako ngeti talitunga mi una sema tunga
Ni se mo tinga mai ki na radio Bulando Vata, me wakawakarita ka tika ni au Gabby, ni gona wanoa ni rau ni nangai me sarawa ke de kina na ke ni tal no weekend to senga ni ada rawa. Bole tali tinga weekend to se wo tingo e vida na singa, rau ni to tete waki tiko mai ke mani $10, $2 se $3 nei lawa ni Amerika, sambiu tali tinga ni na tikin doa na radio Bulando Vata, ka rau ni zel mai kina. Se mberanga ni nrongole na turanga, ndo tali beka na kau ni via wasia mai, nro via wasia mai, waka mamau sting beka vira na lubi viti na ngono vina Kongo, se nro via tatau beka vira. Niliu mai ke. Naka una uve tōranga na ngono vina ngo, na wa vina taitunga na kaloe, na nanda vese mai ti ndindini wana na tukina, ndindini taiwi, au ware takatu we taltala mika, na utaru watu kusera ba kuti wiki na kaloe. 2 weeks ago grand teki veo na nongu 10-year multiple visa meu tu na bonongo. Totoka. Au ngai tu vital talemi ka wa mbota na tagango ni usara ni sema saranga ver na kanda to mai viti o mi vital ngai ke matango it's only 1 hour flight yo ve ba bina ngabali na kaloe na ni vese mati wa motin sa kana ngona ke lele weekend na singan tu ni kila ni atu na tali tunga beleta na tun ko talmi kana di matalo tu resa mati mai yo lele barna barna tu mere kala na kurang na tabago Anglican Church na tinangu na ulma tu ne tal simile derlala na Methodist Church 1994 wangirin ramu na CMF 2010 ang giring kita na worship team at Calvary. O sa ko rumah kita may nasong lot. Yung go sa Seventh-day Adventist. Ay siya may Shabbat Shalom na Holy Sabbath. O marowale ni ba dola bati ko nang unisala na kalo mo mayroon ni bibo raramat tilay kina verna no gito kani. Rumah tal tungan doni una na oti ni song. Niyo na 1,000 kung millennium years 1,000 years may loma lang ni berle sumbu may turang Jesus Cristo kaya New Jerusalem nas ada ni songa na Sukkot which is the feast of tabernacle so this is like very inspiring connect sarang amin ano faith songo lihat ako songa no sa kaya talitungan ano mindi muslaki soli tungan rak binaka soli tu nang bolang alala na di taiwi nangarabi komen mi bitalang wa ber we kandar nang wali tu bebi te yo bo minat ka tu wale we kam rau una ke tupe ke kemni ke dan lu be mere ke sa te we ke mai ke kemni talangan sa na baro ngoti ko ani na rau talangan ni tiki tiki mai ni lako bibi sana lako mati ngor na lu bebi te na bidana mata na wale bo binaka we unga ni berani itini Wabli bina kabali ke soaran do tarom beka o klan ya witi na sinro ni lako to doko sinro ni lako to do na lewi burabura yendo na kaya kere na kalu na sakare wase tin kaba sakare wase tin kaba gine tin kawo no kala kwen baka mamasuk tikin na kalu wir na maten tu tani ke burabura ke raw ni rando mole na kani specific saranga na venue i Jerusalem specific talaga na event na Feast of Tabernacles sana sole ni wala tabernacle sana sole ni wala kada na Feast of Tabernacles na dab mendalita ka menda lako kita ni abu mateni tu ke de ke burabura menda tambani mendali sole butiko ya bira ke der na sanga ni muria na ibagaroya ya na sanga ni sobara kina na ibakalo ngata na kalo kina mateni tu o kila witi tu ko siempre la wibi ki mami saroni la ke mata takati una bi mateni tu ya se no te mateni tu witi meroni tasoro ti kumikin na nona taka mana na kalo kina nota maten tu o bibina kabali wikim ni na baron ti umai tala wikim ni una yana no ni watarati ko merani ke mamila ko na patapatongo yana ngone ni zoom ko na wale bu gebi na taka ni kita nona ti wana kalo na langilang na dede ken to kai Vinaka wakalevun da wakarome ti yavi pasta Mika ke Gabi Ambaringa and radio Bulando Vata vinaka wakalevun na siama tiko mai nro kalonga tiko na turanga ken wakawakaro tiko ken lako na Feast of Tabernacles. Sa may sipitongo na vitu and dono miniti sa utitoka na nondo tungona ni veronga din domo and kavi ni kua dua mandanga na nondo to ser meto na mai viva ka moade takitiko kina and kavi vinaka ni tu si tiende ndai wikito Amerika.
Alifome katu ingitu Ruvini kaloli atamata Salanandina bunimula Kotisundu anga Osulia nanongumbula Lesitali kiwe kebuni Nungu turanga bunimula Alifome katu initu Ruvini kaloli atamata Salanandina bunimula Kotisundu anga Australia nanongumbula Lesutali kiwe kebuni Nungu turanga bunimula Tisunongu turanga Tisunongu turanga Nungu bunimula Main makena bukungu Awolian nomandra Aukilani yalebu Seminabe nonandra Nebo inongumbula Oh yalla yalla wasuma Aula sunga Kilanandina kinada Iyo seda kabanga Tamata bakaluluma Ngo koya Angan revana visa Oh yalla yalla wasuma Aula sunga Ilanandina kinada Iyo seda kabanga Tamata bakaluluma Ngo koya Angan revana visa Tisunongu turang Tisunongu turang Nanongu bunimula Main matena bukungu Awolian nondra Aukilanyu yang lebu Seminabe nonandra Bewolino gumbula Que comilira kitu Wandaram bulatu Oh raiwe tisu 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 nomu turang Nomu bunimula Main matena buku Awolian nomandra Akilanyo yang lebu Seminabe nonandra Bewolino gumbula Tisunongu turang Tisunongu turang Nomu bunimula Main matena buku Awolian nomandra Akilanyo yang lebu Seminabe nonandra Bewolino gumbula Akilanyo yang lebu Akilanyo yang lebu Seminabe nonandra Bewolino gumbula Akilanyo yang lebu Akilanyo yang lebu Seminabe nonandra Bewolino gumbula Radio Bulan Dovata Mekauti Kenda Vatamai Mai San Francisco ki Burubura Sema mai ngai waseyani